U paleti proizvoda Calivita International ima mnogo dodataka koji koriste blagotvorna dejstva raznih lekovitih i adaptogenih biljaka. Rodiolin je jedan izuzetno delotvoran dodatak ishrani, a možemo da kažemo i vrlo dobro pomoćno sredstvo u prevazilaženju, ali i pomoć kada se stres već pojavio. Inače, izuzetno omiljen i puno korišćen, a postoji puno razloga za to. Jer stresu smo izloženi, možemo da kažemo, svakog dana, svakog sata, svakog minuta. Naravno, stresovi se dešavaju kako na poslu, tako u porodici, tako u društvu. Razna očekivanja, ostvarena i neostvarena, i to je samo jedna manja paleta raznih stresogenih faktora, pored zagađenja sredine, vazduha, vode i mnogih drugih. I kako se branimo protiv stresa? Mnogi, nažalost, popuštaju i kreću u alkohol, počinju pojačano da puše, više da piju, više da jedu slatkiše, a neki primećuju da im je potrebna pomoć lekara i traže lekove protiv lupanja srca, protiv pritiska, nesanice, napetosti i tako dalje. I samo mogu da pitam da li ti lekovi pomažu, a i sami znate odgovor. Rodiolin, proizvod koji koristi ekstrakt biljke Rhodiola rosea, je tu najbolji odgovor i najbolja pomoć protiv stresa. Rhodiola rosea je jedna od 200 vrsta raznih rodiola, međutim, Calivita koristi blagotvorna svojstva upravo Rhodiole rosea, jer ona raste na nadmorskoj visini 3 do 6 hiljada metara i upravo zahvaljujući svojim delotvornim materijama uspeva da preživi ove nepovoljne uslove, a mi koristimo upravo blagotvorno dejstvo njenih sastojaka. Rhodiola rosea je prva među adaptogenim biljkama, a adaptogene biljke su jedan viši nivo, viši kvalitet, čak i u odnosu na lekovite biljke, zbog toga što one harmonizuju, odnosno usklađuju odgovor našeg tela na razne stresore. Znači na psihički stres, ali i na fizički, preteran fizički napor, na hemijski, na mikrobni stres. Ona deluje na taj način što povećava toleranciju na stres, štiti naš mozak i srce tokom delovanja stresa i jača odbrambeni sistem našeg organizma. Opisano je delotvorno svojstvo čak 28 različitih sastojaka koje rodiola sadrži. Međutim, nije svaka rodiola toliko delotvorna. Imamo mi čuvarkuću i kod nas i znamo da ekstrakt te čuvarkuće, ako se nakapa u uho, da ima delovanje analgetsko, odnosno deluje jako dobro protiv bolova. Ali to je samo jedna komponenta salidrozid. Međutim, jedino Rhodiola rosea ima povoljan sastav upravo onih adaptogenih svojstava, a to je pre svega rozavin i salidrozid. Jedino standardizovana količina ove dve biljke ispoljava to adaptogeno delovanje. Rhodiola rosea deluje na čitav naš organizam. To antistresno, odnosno adaptogeno delovanje ispoljava upravo zahvaljujući njenom delovanju na nervni sistem, a deluje na taj način što smanjuje napetost i umor, povećava psihičku, ali i fizičku izdržljivost, poboljšava pamćenje, i to i kratkoročno i dugoročno pamćenje, poboljšava rasuđivanje, razmišljanje, pomaže nam da donosimo upravo najbolje zaključke, najbolje poteze koji su najbolji za nas. Osim toga, ima jako dobra antidepresivna delovanja, tako da je izuzetno dobra i kod prevencije, ali i kao pomoć u lečenju depresija.
Pored toga, prevenira i psihičke poremećaje koji nastaju tokom starenja, odnosno prevenira i delotvorna je i već kod ispoljavanja prvih znakova staračke demencije. Jako je dobra i kod parkinsonizma, ali i kod Parkinsonove bolesti jer smanjuje tremor. Rhodiola rosea, zahvaljujući upravo svom delovanju na nervni sistem, poboljšava i fizičke sposobnosti i fizičku izdržljivost i ubrzava oporavak posle napornog stresa. Ona deluje na naš endokrini sistem i to bukvalno na čitav organizam, na sve žlezde sa unutrašnjim izlučivanjem. Svi znamo da prilikom stresa dolazi do povećanja štitne žlezde, često dolazi do hipertireoze, vremenom do hipotireoze, znači prvo pojačane, posle smanjene funkcije štitne žlezde. Rhodiola rosea, odnosno rodiolin, pomaže da štitna žlezda isprati sve naše fizičke, psihičke i druge stresove, ali sprečava poremećaje funkcije štitne žlezde, odnosno hipertireozu. Poboljšava i funkciju grudne žlezde, odnosno timusa. Ona je posebno značajna za stvaranje tih takozvanih T limfocita koji su jako bitni za stvaranje antitela i produžava njen vek, jer s godinama ta žlezda polako zakržljava i zbog toga postepeno dolazi do slabljenja imuniteta. Nadbubrežne žlezde su jako važne za odgovor našeg organizma na stres i adaptaciju, odnosno na privikavanje. Kod izrazito jakih stresnih situacija, kako kod vrhunskih sportista, tako i ljudi koji su dugo pod izrazito pojačanim stresom, dolazi čak do adenoma, odnosno povećanja nadbubrežnih žlezda. Rodiolin pomaže da organizam se adaptira na stres, da adekvatno reaguje, a bez povećanja kore nadbubrega. Poboljšava i funkciju polnih žlezda, što je vrlo bitno i kod planiranja porodice, ali i kod kvalitetnog seksualnog života. Pošto poboljšava metabolizam, ima takozvano anaboličko delovanje, kod sportista pomaže i povećanje srčane mase. Kod ljudi koji su podložni velikom stresu imaju često problema sa lupanjem srca, odnosno sa aritmijama i tahikardijom. Rhodiola rosea upravo prevenira i pomaže ako se već pojavilo lupanje srca, a također usporava srčanu radnju, znači usporava puls, pojačava rad srčanog mišića i na taj način i prevenira i pomaže u snižavanju krvnog pritiska koji se vrlo često pojavljuje kod povišenog stresa. Također, kod stresnih situacija usporava i disanje, a poboljšava metabolizam, tako da je izuzetno delotvorna i kod povećanih fizičkih napora. Ima izuzetno jako antioksidativno delovanje, ali i antikancerogeno delovanje. Antikancerogeno delovanje ispoljava na taj način što sprečava oštećenje DNK koji su nosioci nasleđa i sprečava pojavu tumorskih ćelija. Također, pomaže, odnosno štiti oštećenja našeg mozga kod pojačanog stresa. A što se tiče antitumorskog delovanja, pomaže delovanje citostatika kod uništavanja tumorskih ćelija, a istovremeno i smanjuje neželjena dejstva, odnosno štetna delovanja citostatika na zdrav organizam. Samo ovo delovanje rhodiole rosea na naš organizam, odnosno na ljudski organizam, daje i odgovore kome možemo i kome preporučujemo korišćenje rodiolina, a odgovor se nameće sam faktički svakome. Posebno osobama koje su pod velikim kako psihičkim stresom, menadžerima, tako i fizičkim stresom, naročito sportistima, a ne samo rekreativcima, nego i onima koji se bave vrhunskim sportovima. Također,
je zahvaljujući ublažavanju i preveniranju stresne reakcije organizma utiče i na snižavanje holesterola, tog lošeg holesterola, jer on nastaje, znamo, ne zbog povećanog unosa, nego pre svega zbog stresne reakcije našeg organizma. Pomaže kod hroničnog umora, također je vrlo delotvorna u prevenciji depresije. Znamo da u klimaksu, ne samo ženskom, nego i kod muškaraca u izvesnim godinama dolazi do u početku skrivenih, a posle i vidljivih znakova depresije. Također se javljaju poremećaji raspoloženja kod PMS sindroma, znači tu rodiola roze izuzetno dobro deluje. Naša iskustva su vrlo dobra i kada se već depresija ispoljila, čak i kod depresija koje traju dugi niz godina i redovnim korišćenjem rodiolina polako smo uspeli da izbacimo jedan po jedan antidepresiv i rešili problem depresije. Također je izuzetno delotvoran rodiolin i u prevenciji, ali i kao pomoć i jedan od dodataka koje preporučujemo kod alergija, ekcema, psorijaze, jer sve ove bolesti i jesu uglavnom posljedica stresnog reagovanja organizma. Također, zahvaljujući poboljšanju metabolizma, pomaže i ljudima u rekonvalescenciji, odnosno u periodu oporavka nakon dugotrajnih i ozbiljnih bolesti. I naravno, rodiolin uz osmeh najbolji dodatak ishrani u borbi protiv stresa. Rodiolin sadrži 100 mg standardizovanog ekstrakta rodiole roze, a njegovo delovanje pojačava i dodatak cinka.